بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وسلم تسليما كثيرا وبعد قال الله سبحانه وتعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء العذاب ويخافون سوء الحساب. Mahuli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga kiaulungan si mahasud si mahatinggi, suhurun taniyo badto kaniya, kalna naraak kita niyo mga yu harap badto kaniya. Bangmayan kita niyo jumlahan, si mga ipon niya anugharaan, kugiwan kuyag, magtag-ipon, pamahasot si mahatinggi. Aroman ini, hiatod na mo na isab maun pahadarat sing kamo, inganap sin pangadyan taniw limaway, sumakawa mga tuan, hari na mo pa, ikatukbang inganap sin pangadyan, manalam salam kami, ang mga anak apo, hatiranan, halapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapuas din dito, masira kita niyo hapangadyan, bunga sim pag-iman, amo na yung mga tao, nagtawag, salta, mabaugbog na sila hakabayaan sin Allah Ta'ala, lagi nanggayunggong sila, hala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Damikian himbunga sin pag-iman hanasabot yadto, amo na yung mga tao makasi iwan malasa, di nila ipagganti halga sin dunya ini in asukampo nila. Dahil nga sa wabiyad to mga tuwan, basahon na mo kaniyo magbalik, imparman si mahasut si mahatinggi, hasuratul Ra'd, wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Palman si mahasud si mahatinggi, amin mga sila
piyahugot nila impal sugpatan sinsusugpat na sin Allah Ta'ala. Wala nila iutod insusugpat na sin Allah Ta'ala. Amuna in kasi, amuna in lasa, haunudugat. Kampung daing harwa maas, kampung daing haamat niya, iban kampung daing hainat niya. Inyad tu pagtahon silatul arham, atawa silatul qarabah. Nabiyay ta simaha simaha tinggi, amin mga sila. Wala namugto isinsiw sugpat na sintuhan. Salta minsan aun namugto wala sila limamud namugto May ta sila to wala limamud. Mabuka sila mabugto nikmat sintuhan maun kanila. Iwan karahitan nila, mabuka sila. Di karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babian tay mangud, anak apo, impagkasila siya, hantara sing kampung, makarihil kuyag pa Allah Ta'ala. Ni'mat sa lagu-lagu. Magkarunahan kita niyo ni'mat sa lagu-lagu. In ni'mat kaya na naman natubiyaon sibi-sibi. Bukun pa'y sabding hatuhan. Magkagunahan kita nun ni'mat sa lagu-lagu dengan Allah Ta'ala. Uno yan, kuyag sin Allah Ta'ala. Makuyagi mahasut si mahatinggi. Hakampung niya tu'u iban lawa. Allazina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusal. Siyusugpat na sintuhan. Piyahukat na sin Allah Ta'ala. Wala niya biyugto. Yung mga silad to, ano garaan sintuhan kuya. Balikan na to, magkaunahan kuya gimasay ni. Bukun kuya gataud sin. Pagkaubusan na sin. Sa babinta urayahan, bangaun sin nihang kamilyon, masusanay sab, suway mahinang 2 milyon. Bangaun 2 milyon, masusanay sab, suway mahinang 2 milyon. Biya nahadyahan, sambil dumagpaking kamatay, di makapagtag-ipon marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babian, mga anak ka po, indayaw sin magpahugot. Indayaw sin di mamugto sin susugpat sin Allah Ta'ala mahugot. Biyawagot mahugot. Karidaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intao karidaan sin Allah Ta'ala qawiyul iman. Imanul qawi makusugin pag-iman niya. Habiya na hayning kahalubiluhan si manu siya hababaw singgumi. Di makatahan. Di makaatuin iman malamma. Hakahalubiluhan si masanatuin. Sarawa magkarunahan kita no iman makusug. Na impagkasila sa sing kampung tuo iban lawa kampung ding hama iban kampung dahin na mayna iban ini katunia kampung hapagpiyamikitan urida Allah anugaraan kita ni usin Tuhan kuya wa taqwiyatul iman iman pakusugun sin Allah Ta'ala iman na to. Di makapakusugin guru na to. Di makapakusugin alta na to. Di makapakusugin uno-uno panyap na to. In makapakusugda daing Allah subhanahu wa ta'ala.
Taniyo yan mga tuan. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan niya kita niyo. In hadis biyaita yaqulullahu azza wa jalla ana ar-rahman, aku in Tuhan Rahman. In Rahman yan, ishtaqaqtu min ismi. Kaya wa kurihangan ko, palman sin Tuhan. Ang pengan sin Allah Ta'ala, lahul asma'ul husna. Marayaw, mabarakat. Dahil nga sababihan, bang kau mawaya sin mabarayaw, iwang mabarakat, sabutan nga sin Tuhan. Ang masya na ito ini. In malam mapag-iman, di makasabot nga sin Tuhan. Gulalan sin tao in sabuton niya, gulalan niya yung sabuton niya. Ingan si mahasut si mahatinggi, di niya masabot. In Rahman, kiyawa, dahil hangan sin Tuhan. Na, paman wasalahu, hisiu sin tao, iarad na yung kabayaan sin Tuhan. Insiusugpat na sin Tuhan. Di niya na uturun sa gaman, iarad niya na piyahukot niya na gaman. Faman wasalahu wasaltuhu. Hisiu-siu. In pahukutun niya asal da mahukut. Di niya uturun sin susugpat na sin Tuhan. Pagadatan niya. In kabayaan sin Tuhan. Faman wasalahu wasaltuhu. Hisiu-siu tao. Naparagpak niya ini. Dagpakin Tuhan mong kami. Hisiusin tao, napahukot niya ini. Mahukot. Bainahu wa bainallah. Inhantara niya, iban sin Allah Ta'ala. Pahukuton na to ng mga tuwan ng pakaradyaan sing kita niyo. Hakutika wala doon. Impan niya pripagpahukot na nga Tuhan. Impanghati na to mahukot na sa kaligaman way nahukot na igin. Paman wasalahu wasaltuhu. Hisiusim makahinamay ni. Siyugpat na yung pagkasilasa. Amin namugto sinsiyusugpat na sintuanin siyari lumamud. Sugpat. Waman kataahu na hisiusim mamugto ihay ni. Kata'tuhu bugto. Wala tuhan na susentaw. Sayang kaya susahan na to biha undi adunya. Bang mabugto in tubig. Nari na mamating kumplin. Mabugto in tubig, mabugto in ilaw. Masusato din tao. Mabugto in daan, way nalabayan. Masusain tao. Sa inabugto na yung pagkasilasa. Sinhantara sintuon niya iban sinlawan niya. Bang kabugatan in tuon niya. In manimbangi kaniya lawan niya. Di na masusento. Dahil nga sababian mga tuwan, ipag-inu-inu na to. Awat kanuha adlaw yaon. Di halam sa buwangan. Miyugtin ilaw. Kapit mamutang kapito. Na tuwan hindi makasandal. Hamahagpay sa nagula hahutin. Inwala may ito pahutil. Kulang-kulang ni pagbayad nila. Na sa lugay nila wala natutug, nagkakabkab. Wailihan kasusahan.
Sakali nabog to yung pansugpatan niya tudyo patuhan. Hasabab biyog to niya. In piyahukot sintuhan, di na masusayin tao. Dahil nga sabab yan mga tuwan, sugpatun na to. Magkagunahan kita niyo, amasa na to'y ni maun pahisugpat pakabayaan sintuhan. Ayaw kita niyo magsugpat, sinpasugpatan, kabayaan na to. Wala na nasugpat. Dahil nga sabab yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamasa niya, aun nalusay halawud. Aun nalusay harakat, aun nalusay hatauban, aun nalusay hunasan. Ang panatutod kahatihan, di man jari intao. Magkabtangan, la takunu imma'ah. Di man jari maundun kanyo, in imma'ah. Biadin in imma'ah. Mamungin tao. Maghilalaungan tao, magkabtangan tao, uning kabtangan niya. In ahsanan nasa, ahsan na. Nangin tao yan di mayaw, namakad kita ni rumayaw. Wa in zalamu, bangin tao yan mga kan, dalam na. Namakad day sab kita ni mga kan. Di manjari. Nayari na hamasan na to ini. Nung namin siya nindakwan niya, hinaba simpung. Nagjujuba, nagkakatanta. Kita pa isaboy kulalanta, di manjari. Sa gawa, imarayaw, apabila rumayaw manu siya kabayaan sintuhan, agad ka. Sa rawa bang imano siya yan di mayaw, hakabayaan sin sila, ay kumakag. Sabab di manjari pag-araran intao, apabila wala doon in kabayaan sintunggalan. Tunggalan way sa kuto niya. Na nagisun sa palinakamu, sabab maingat kamu, mataas yung pangadji niyo, nagisun na kamu sing kabayaan niyo, saka wala doon yung kabayaan sin tunggalan, wala dari mayaw, wala na nasugpat. Saka bang doon yung kabayaan sin nagpapanjari kanila, nagpapanjari sin katan, piyapanjari, amo na doon sa rayaw-rayaw. Dahil nga sabab yan, parman si mahasot, si mahatinggi, allazina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala. Amin mga sila, iharad nila yung kabayaan sintuhan. Wala nila na iharad yung kabayaan nila. Salta, wayahshawna rabbahum. Mabuka sila patuhan, magbayulit sinbiyata niya. Mabuka sila, wala nila hinang in. Manula nga kabayaan sintuhan, magbugto ka sila sa wayahshawna rabbahum. Ikarwa, wayakhapuna su'al azab, su'al hisab. Iwan, kabukaan nila yung susungon. Bangaon kasigpitan diha dunya, mababaw yan. Magaan yan, sabab aun tumawang. Aun kapal maglupad, aun kapal harakat, aun nyari hababaw singguhin magpanawang. Alawang kubol tuwan, way na pagtamang. Way na. Nari nga sabad to. Hisiw-siwin mga tao.
Iagad nila yung kabayaan sintuhan, yung susugpat na sintuhan, wala nila na iutod. Iagad nila na sadya. Salta, mabuka sila, patuhan, kakabuhi nila. Iwan mabuka sila, hapag audit, hadlaw susungon. Natin pag-audit niya dunya ini, di na mabuka ito, magka kanya-kanya maingat, panday-pandikal mag-audit. Tinahadlaw susungon, way na to. Naray nga sabi to, di man jariin tao tumudlo, minsan lang na yung mga sila yaon. Biyay ni rin hinang, bihad to rin hinang, di man jari. Man jari, bang di mayawin tao yaon, kaya na miyakad siya kabayaan sintuhan, agad na ka. Sa baba mo natin marayaw. Isanda siyan mangiusog. Misanda siyan, unununin lupa niya. Samantara yawn kaniya. Imbaugbog marayaw, siyanan, imarayaw akanan. Sabab yawn kaniya, kabayaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Yan tayo manghud na mo. Naman jari. Uno tuudin karayawan, mahasil taniyo. Sin paglasa. Sin tuu iwan lawa. Mga tuan, puas sing kakuyakan kita niyo sin Tuhan. Puas sing kaulungan kita niyo sin Allah Ta'ala. Dahil diya dunya, sambil paadlaw akhirat, aun pag matawd siya ni mga tuan. Nauno yan. Sababun lidukhulil jannah. Mahinang sababi kasud mo pasulga. Sabab dahil mga piyagtakamahan sintuhan. Way kakitaan mo riya dunya. Way karungugan mo riya dunya. Sayad to na rin to. Hisin tiyatawan yan. Amuin mga sila. Malasa, hatuon nila, iwan halawa nila. Kampung nila rin kanama nila, iwan kampung nila rin haina nila, iwan kampung nila pagpiyamikitan. Sababun lidukhulil jannah. Wan najatu minan nar. Iwan mahinang sabab. Hikasalamat kanya daing haatinal ka jahannam. Waliyad billah. Turayan Tuhan. Nauno yan. Sabda sinjunjungan taniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahambuk tao na nga subukan niya. Hawak to sila nagpapanaw-panaw. Na nga subuin hambuk tao kaniya. Aarabi. Tawagin bahanun. Ya Rasulallah. Akhbirni. Baytay ako, hinduan ka ako. Bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, hinduan ka ako, iwan baytaan ka ako, uno tuudin hinang bangko mahinang ikasud ko surga. Iwan ikalayo ko rin nga pinal ka jahannam. Tiyalay sin Nabi, minitan, ang pasya ng asubo. Hauno na yung nangasubo yan to. Ang panya na jawab. Inja jawaban law niya nangasubo yan to. Unuin hinang, bang niya mahinang, hikasud niya sulga. Sabab marayaw yung sulga. Sa lukay niya buhi masanyang syariadun niya. Umbulabu. Anta budallah. Wala tusyriku bihi syai'a. Pagtag-ipon sadya kaw patuhan tunggal, ay mo sa kutuhin.
Number one, papagtagipunin natay mo patuhan. Palanuay natay mo tudyo patuhan. Kawan tagupat ka dyan. Hikarua, papagtag-ipon na. Indila mo, pakabayaan sintuhan. Hikatlo, papagtag-ipon na. Inanggaw tabaran mo, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuyad totoo. Ay mo nalamuri sing kabayaan mo, sing kabayaan nila, sing kabayaan sin hisiw-siw nagdarabaya. Jukup na ing kabayaan sin Allah Ta'ala. Maita, yuridullahu bikumul yusra. Ing kabayaan sin Tuhan kaluhay. Ing kabayaan nila, iban sing kabayaan mo, misan pahapangita mo kaluhayan kau, kaya sigpitan na kau. Sa in Allah Ta'ala, misan pahapangita mo, kasigpitan kau simbeta sintuhan maluhay paluhay yun da. Inna ma'al usri yusra. Bana panagnaan mo na ginangkiyaunitan kau. Ikapila adlaw. Ano garaan na kau sinallahu ta'ala kaluhay. Imayta. Sabab nagbabayta in Tuhan. Ana Rahman. Maulong ako iban malasa ako ay ipon ko. Na pagkayaon na ipon niya, magpaulong, kaulungan na siya. Siya kaling kita niyo gayaon, magpaulong hatao. Na maubos manin ulong sintao, astulan na isab siya, doon na sila yastulan. Yastulanin nagpaulong, yastulan din imulong. Aturayan tay mangudnam. Na yadtu imbiyay takatu tanim. Sin Allah subhanahu wa ta'ala hayat hasuratul ra'ad. Na manjari mga tuan. Uno pa imbiyay ta sin Nabi. Hanang asubuyad to. Puas sim pagtagipon po Tuhan ay ikaw magsakuto kaniya. Wa tuqimus salah. Tindukanin sa bahayang. Uy, may taed to. Sababin sa bahayang, ibadat dum ibanadlaw. Insang bahayang, yawn halawang sinsang bahayang in kasutsihan. Insang bahayang magkuri kakatan hinang tawala imamu. Sa kaliyamasan na ito ini, wala nakakurik. Gaman, kurik, may nutsurong. Way na nakapinrong nakataan. May tayab doon. Sabab tindog na yung sambahayang, bukun kabayaan sintuhan, kabayaan niya. Ampay yung sambahayang. Apabila tanyutiw na yung kabayaan sintuhan, dyan di sintuhan kato. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Paman si mahasut si mahatinggi sa bunnal tuod. Insang bahayang yan bang niutiw na ihakabayaan sintuhan niyo. Kamu na nagdapa-dapa sing karayawan dia dunya. Na apabila wala niutiw na ihakabayaan sintuhan, kamu na isabing nagdapa-dapa sin problema riya bawaw singun. Tanha anil pahsa. Kakausan mo na ingkatan ang gawtabaran mo, puon. Dahil nga kabayaan mo. Madto pa kabayaan sintuhan. Wayroon man jari kabayaan na to agarun. Inta ukog danin tindog niya. Impagtundog niya sin sambayang. Way kabayaan niya agarun niya. Sababiyaw niya biyabay talong sin sambayang. Allahu Akbar. O Tuhan ko, way malaggo agarun ko. Way malaggo halong sinatay ko.
Manipising kabayaan ko. Manahuting kabayaan ko. Kabayaan mo, O Tuhan ko'y malaggo halawom sindandong ko. Tanha anil pasya. Napupo niya na inuna. Sa kalituan, halawom pasambahayang. Inuna-una niya, paubusan na ako magsambahayang. Ba't sapi unta kamuyang kataan-taan yan? Turayan Tuhan. Tanha anil pasya. Karausan niya na pagjiharanin napsu niya. Karausan niya na pamarintahanin napsu niya ibang sinsyahwat ka niya. Maita, sipugun siya sin napsu niya. Sipugun siya sin syahwat niya. Sa intaw, kugda rin pagsambahayang niya. Mapayakun siya rin abuhi sambil pakamatay. Magparuntungan siya rin akabuhi sambil pakamatay. Maita, kad aplahal mu'minun. Sa bundal tuod timap pasing karayawan. Halaw muntong yung mga bariman. Unin hinang si mga bariman yan, halaw muntong. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Sababing mga bariman nagsambahayang. Ingkatanya ito nagpatikupo pakabayaan sin Tuhan. Dahil nga sa mabiyad ito, mataod nag-improve hinang niya, nakuriksin sambahayang niya. Ang paingkita niyo biyahon, nalang ito, baya-baya na sin Tuhan, tayo maun na iwandi. Tuhan bang kau na may ho? Ang pakaw na nabon marayaw, ang pakaw ng hilog marayaw. Unin resulta sin pagpayo mo. Naigilom ni, di mayaw yung parasahan mo. Na yung sambahayang mo, ubos mo nagsambahayang, uno yung kaya na naman mo. Kaya na naman mo, malasakay mundo. Kaya na naman mo, subay ka lumasa, pauno mo, pakampung mo. Kataan, kaya na naman mo masyarap. Sa kalituhan, pagkaunda, ibang pag-inunda, kaya na naman na ito masarap. Dahil nga sabi yan, nagdadakabadyo malingkat. Nagdadakataumpa malingkat. Kaya lupahan natin yung pagdaka hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Limawak na kita no rin nga kampung. Minig na rin kato taning kampung na to. Hinagi na to. Magbalik na sa Amari. Ayaw pa hindi kampung ta. Yung kampung ta, misanin bukon, kampung ta. Kuno. Suway lang na tumaudsihin. Di manjari tuan. Mga sabab sinsin ang pamong kaming kampung ayaw. Subay hasabab kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nayad to, tunayan lang na isang bahay. Hikasod mo sulga. Uno pa. Watu tijaka. Bangawang balabi-labi. Panggihil ka. Nakamin siya ng katahon. Iban pa na bang ka. Turayan tuan. Pagsusud-sul ka. Mana ba? Na uno pa. Wa tasumu Ramadan. Iban pagpuasa ka ang mabuting bulan Ramadan. Ay ikaw magpuasa isa-isa mo. Agad ka mapagpuasa si mga Muslimin. Nauno yung puasa yan. Wajib. Nauno to din karayawan niya yan. Yung karayawan niya yan sa lagbo-dagbo. Double karayawan.
Tulayan doon. Sa kabayan na to, double sin. Magdubulin taod sin. Umuyad to. Ada po ni magdubuling taod sin karayawan. Ilaw na to, baya-baya na sintuhan. Nari man jari, baya-baya muna. Sa mabubos na yung sarak sintuhan. Ay, ari ha. Katluan ka dyan. Yung kanyuk-nukan halaw mini. Hinangay kabayaan sintuhan. Tangki siliangan sintuhan. Ito yan. Na, day na kumaning bulan Ramadan, dumatong na. Dumini, hangpo tagupat na si Sha'ban. Pag-ubos si Sha'ban, Ramadan. Makakuyab. Sabab lipatun sintuhan ng karayawan. Tulaya. Nauno pa mga tuwang, napaghadji ka. Yung paghadji, bangkog na yung paghadji mo. Nakaagad na kabayaan sintuhan, biyasin sa kaula-ula ang pakaupyagan. Bukong kau sibi-sibi, siya maksud niya, intaw ang papyaganak, imbata-bata ang papyaganak, mahamut patao, mahamut patuhan. Ahong perarasin Tuhan kani. Di maingat magputing, di maingat mamisyaramangi. Yan. In kahinapusan mga tuan yadto ridto. Mapuas lang ng yadto, ini pagsusulga, wata silur rahim. In susugpat sintuhan pagkasila sa tuo iwan lawa, ay mutujan bugdoa. Lasahain kampung mo, dahil ka namak mo, lawa ka pangasubuhan, indasyo ka mo, dahil ka nila mo, iwan na pagpiyamikitan. Ang nanay ko din na masubo. Sabab na ka niya ng piyangasubo niya. Nanay ko man, inagi sinjunjung analay salatu wassalam ha mga sahabat doon. Banglaw na yung tawiyad doon. Palamma adbara, intamassaka bihi. Nanay ko man yung taw na masubo. Banglaw na yung taw na masuyad doon. Biyaw-buhan na yung piyangasubo niya yad doon. Amin jajawaban na doon. Pahuwa min ahli jannah. Intaw yaddo. Tao sulwa. Aturayan tuan. Dahil sa yaddo, kakilahan na to, hauno kita niyo roon. Ayaw kita niyo magyan, baya-baya na sintuhan. Nanay kudman intaw yaddo. Injajawaban lang na yaddo kaniya. Apabila niya yaddo biyagbukan, intaw yaddo. Pahuwa min ahli jannah. Tausuwa. Tulayan doon tayo mangun. Dahil nga sabab yan, impagkasila sa hantara sinsilatur rahim, hikasud sulwa. Bang impagkasila sa hikasud sulwa, na impagambulda. Waman kataahu, waman wasalahu, wasal tu. Hisiusim makaparagpak ini, dagpak ako maun kaniya. Na hisiusim mamugto ini, wugto ako maun kaniya, sakali na susakitan niyo nabugtuin tubig, nabugtuin ilaw. Ini, biya wala kita niyo nasusah. Nabugto nila sa mong kaniya, nabugto nila sa niya mong, labi aula nabugto nila sa sintuhan, mari kaniya. Mga tayo mag-usos kita ng pagkabayaan sintuhan. Bukunin doon niya pagulaan ng labay-labay sadya. Hibiin na yung katanin ni. Abihan yung pagpusot kato, puti. Huwag misantiyahian. Pusuton.
Turayan doon. Magsadya. Dahil tasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, siyo-siyo yung tao. Matao din pagsadya niya. Matao din panumtum niya pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan hakamatay niya. Hintaw yan. Pasanyang un syarihadun niya, iwan masanyang siya adlaw, wala ka na. Lihat to mga tuwa. Na, unuin sabab, may taintaw mabugto yung pagkasilasa. Patuo iwan lawan niya. Unuin sabab. Aun sabab, matawad sabab. Darumunin, sabuton na tunin sabab. Umbulambu. May tamagbugto ikasila sa intuo iwan lawan. Min ahammiha, dahil hamanga sa lagu-lagu, al-kibir. Pagtakabur. Ingi sin takabur, biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya. Al-kidru batarul haq wa ghamtun nas. In pagtakabur. Di manay maisin di nga Tuhan. Di manay maisin di nga rugayin. Subay pikilan niya sa dyan tayo maun niya. Subay kawayaan niya yung kaptay maun niya. Lari o lari manay maikasabunalan di nga Allah Ta'ala. Amo timbeta sinabingi sin takabur. Batarul haq. Manabuni sin kasabunalan in takabur. Wagantid nas. Ibaning pangatod niya sin tao, hapad sikin niya. Siya rin tao jato. Siya rin tao jato. Jato yung pikilan, yung mga yaw na pad sikikulong. Turayan to. Hipatumtum ka to sin Allah Ta'ala. Inumat na kauna. Nagtakabur. Nagtakabur halom sin paghula. Halom sin bay. Halom sin kauman. Hipiraun. Nalumos. Hikarun. Nagtakabur. Kaalta. Nagtakabur ha ingat. Tiyun sin lupa. Wa khasatna bihi wa bidaril ard. Amat timbay ta si mahasud si mahatinggi. Hasabab sin pagtakabur niya. Di siya manay maising kasabunalan. Mababaing pangatod ni hatao. Sabab yaon kanin ingat, yaon kanin alta. Tiyun sila sin lupa. Baran niya, iban sin bay niya. Iban sin kataan, lumput laut niya. Tiyun sin lupa. Bukon pagtun bigla, arak-arak. Sali-sali sila kataan, matuwid ang buhok, tiyutun na sin lupa, arak-arak. Yan tuan ingi sin takabur. Hasabab. Amod tin sabab sa lagu-lagu, may ta nabugto yung pagkasilasa. Sinang kaunuduga. In sabab niya umbul hambuog pagtakabur. Dahil nga sabab yan. Hadis pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi. Di pasurun surga. Apabila aun, yaun halawm sinatay niya. Takabur. Miskalu jarra. Biya lagu atum. Biya lagu dawa. Ang dawa mas kakitaan pa si mata mo, inaatum di. Suway usalun, pag-usaluan si mga doktor. Bang aun bihad to takabur. Lanuan na ako magtupapinal ka dyan. Nasa kalituan biya na lagbubud tumantangin sin abu sinambuk tao. Misan sa dyan biya lagbu atong di na. Haja huwa sababul qatiyah.
Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, la yadkhulul jannah katiun. Di tungod basurun sintuhan sulga, mga tao mamumugto pagkasilasa. Susugpat sintuhan pag-ubos, bugtong niya. Yan mga tuwan. Sababi karwa, al-hasad. Pagigil yung pagjangki. Naguna-una siya igon na yung karayawan yung natay mangud niya, yung nakampung niya, kawaon niya. At tawabang nyari makawa, bang man maigdeng ka niya, maigil siya. Na, yung pag-igil, biya ta sinjunjungan alayhi salatu wassalam, biya sing duunguliwan kayo. Apupud. Nahinanga. Kaya nga sabihan, iyakum wal hasad. Paghali ka mo tuod dahil hapag-igil liwang pagjangki. Way si man niyang nag-igil liwang jangki. Hakuti ka hamasa na ito ini pangita sintao makasanyang. Makarihil kasanyang ani mag-igil liwang magjangki. Mga tuan, biyay sin nabi, biyay sin kanabihan, biyay katluan kadud, di hikasan niyan, impag-igil ang pagdang. Dito. Dahil umat na taon na sambil pa umatin, ngay napusan. Wayroon si man niyang nag-igil ang nagdangki. Din si man niyang na, amo rin nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulayan to. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyaitaan na yung tao Makkah, biyaitaan na yung tao Madina, biyaitaan na yung katahan sambil biyaitaan yung huling zaman. Iyakum, summa iyakum. Pag-anib ka mo to, dubulan yung paghali niyo, wansing pag-anib niyo, habang mandi dumagpak maun ka niyo, in pag-igil iwang pagdangkay. Sabab, mahait na yung barong, mautod in pagkasilasa. Sinsusugpat na sinallahu ta'ala. Sinpiyahugot na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Apabila maaun in pag-igil ang pagjangki, mahait na yung akatan, mahait na utod in pagkasilasa. Tay mangu. Uuhon na itong kabulan. Magsusun, imano siya hadlaw susun. Maita niya na hinangin biyad turambos. Kaya nga sabihan pa kayo na to, inakal na to pagkabayan sintuhan. Uno'y mga pamung si mga tao yan, nabihan, amin simulang akatan kabayaan sintuhan, lamod na yung pangadian na to dumyan. Law kunna nasma'u, aw naqilu, ma kunna fi ashabi syait. Bang sadyalong napiyakay na mundua. Wala kami nag-uus-uus minang simparakala ini. Di daman kami mabiya ini. Law kunna nasma'u. Bang sadyalong nariungog na marayaw. Simpang dungog kabayaan sintuhan. Bang sadya kita na marayaw. Simpang ita kabayaan sintuhan. Bang sadya pikil na marayaw. Bukun nag-uus-uus. Tiyali ang patiyali. Bangkuhin na mo nini, unin sultan niya. Di daman nakulong na mabihay ni maakari pa pinalkadyahan namin. Ito rin, magsusunin tawad daw susun. Bangkulong niya iya kading kabayaan sintuhan, iya tud ko yaon, diungog ko yaon. Tiyali ko yaon marayaw, di damayan ako mabihay ni. Dito raman ako wala masanyang yaon, darun naim. Kita kau to. Dari nga sabihan, uuhon na pinatay na to. Mag-uu kaniya-kaniya. Hanunuton na to. Hinali na to atay, pagparayaw ko.
Hindunya bukun marayaw pagulaan, bukun pagulaan, aon sa jahapitun tarendi. Sulga. Yadto, insabab, ipagbubugto ka sila sa. Mag-inggitin tao. Ini karua, ahi katu, insabab, ipagbubugto simpagkasilasa. Ananiya. Siya sadya. Ako. Yuridu an yakuna mutamayyijan an ghairihi. Mabaya siya sinakabidda siya rin nga kaibanan. Aturayan to. Di mo mahinang yung katanhinangunay sa isa mo. Dahil nga sabab yan, in umat Islam, di aksentuan pagtulong tabang ka. Di ka maka-accomplish hinang isa-isa mo rin. Suway aun tapil mo. Nabiyaw tuan kaun sintaw. Hinang ko sa long, na ako sa. Why maka-accomplish hinang, why makajukup hinang, hay isa-isa niya sadya. Suway aun tapil niya. Ngayad to mga tuwan ananiya, ako. Wayroon na kami, ako sadya. Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu. Nahnu, kagmeng ka ni sa isa niyara, hakuti ka sintao, mataod sila naghinang, ako sayan lang. Sabab sinikapagbugto, simpagkasila siya. Mangdadaing kaibanan. Mangdadaing bakay niya. Mangdadaing iwan niya. Na mangdadaing kampung niya. Nawira ipik ka niya si mangdada, sabab magkahunan siya riyan. Ako sayan lang niya. Imbaita sin Allah Ta'ala wa ta'awanu alal birri wat taqwa, isa-isa niya na. Pagbakon na yung kampung niya, di misan sa lamon. Wala lang nakapusan si pikilan niya yan. Sa pagbakon na yung bakay niya, amin ang kapikilan siya, ang kaadat sila, ang kauyom sila, taikod pa, bibiya na ha. Naturayan tuan. Nah. Labawan niya ini siu-siu. Dengan kampung niya. Kaya mangu biyay tadi kato. Sinallahu subhanahu wa ta'ala amara Allahu bihi an yusala. Naratod kita niyo sinallahu ta'ala subay nasusumpat. Susumpat na asal sintuhan magbalik kita niyo samantara dunin to ini. Nakaniat kau magtakabur, nabugto na. Mahait ng pudang. Nakaniat kau magigin, nabugto na. Duwa ni mahay. Nakaangan-angan kolong mo. Ako'y maraw rin kanila. Huwag na nakapin, natama na. Dahil nga sa babiyan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsabda siya, la yu'minu ahadukum. Bukun bunnal in iman niyo. Bukun. Kulang pa in iman niyo. Hatta sehingga la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
dito haruyad. Takabbur, pagigil, iwan sin anani. Aming kabayaan mo, habaran mo, kabayaan sintuan, amurad, tinarap patay mangud mo. Ay ko magabukan niya. Ay mo taasan ninulong mo ako'y nakawidda din kaniya. Way. Inna akramakum indallahi atqakum. Imarayaw patuhan dan katutan niyo amin bukon kita ni nagbaita amin beta sinto naisiura at kakong nari mo manjari baita ako na sa ini bangkaw na maita ako na sa ini na sulang min ayat na sulang min hadis ala tujakku ampusaku palman si mahasut si mahatinggi ay niyo pagbaytanin dayaw simbaran niyo ay mo pagbantukanin hinang mo di kau makajukup hinang di kau makaakumplis hinang bang wala doon yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia saja kita yung kataan ini suwayroon yung kabayaan sin Allah ta'ala ini hak kita biti. Naray nga sababian mga tuwan. Hikubul na to na yung pagtakabo. Ang pari mautod yung pagkasilasa. Hikubul na to na yung tuyad to. Ayaw na to ipatun marayo. Bukun kita niyo piyapanjari sintuhan isa-isa. Ang pagtulong tabang. Dahil nga sababian, in jamaah, in katan jamaah mo ni masanyang jamaah pagsambahayan. Hapag haji, tulad nyo mga tuan, na murah-murahan. Mga anak apo, maglumba-lumba kita niyo, pagkabayaan sintuhan. Ayaw natutbut bugtuon, insiyo sugpat sintuhan. Maun nakita niyo. Pahuguton na to, impal sugpatan, hantara, sinto iwan lawa, iwan ini kato, hantara simpiamikitan. Insya Allah Ta'ala, anugharaan kita niyo sintuhan. Tiyo karayawan diha dunya, hipapaagad ka ato tanyo, inlumbos karayawan, pagdatong tanyo pakuhul. Bang di mayaw yung pakuhulan tanyo. Yung kahalan na tuhalom singkubon, insya Allah, sumanyang na yung kataan susungon. Dahil ha, barakat. Sin Allah Ta'ala, iagad na to yung kabayaan niya. Tub-tub na rin to, murah-murahan. Ano garaan kita niyo sin Allah Ta'ala, karidaan, iwan barakat dahil kaniya. Allahumma Rabbana, nas'aluka imanan sadika. ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ربنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ربنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا طيبا مقبولا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا حول ولا قوة إلا أنت حول حالنا يا الله إلى أحسن الحال حول حالنا إلى أحسن الحال حول حالنا يا الله إلى أحسن الحال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته